Egasimo watenekia Asa wasemia weye ticha Egasimo watenekia Enka yomugusi Isaga yaino nengia Obasemia muwatenuya Isaga yaino nengia Obasemia muwatenuya Emusi bazai Como gebidi ekia Emusi bazai Como gebidi ekia Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Onyerera na boronge Obasemia muwateno buya Onyerera na boronge Obasemia muwateno buya Chako unasi nesimiruka Ase michezo ilo na batini Chako unasi nesimiruka Ase michezo ilo na batini Daniel Momani Watu watila mone mibiatiko Daniel Momani Watu watila mone mibiatiko Aya rutu magoma Enamura Violet Kemuma Ronald Mayaka Utangaza mangana maya Egasimo gokoraningia Utangaza mangana maya Egasimo gokoraningia KISII FM 94.1 Amitere ingiye wato bosemi obuye Kama Injiri chiro songe kucha ngora Iladi mapenzi noonde Mokadu Mami ntokwa nkwane li makamba abuo Abo ikotingo mwebo mungina masiri kerubo mungino mokadu Mweno mito Okorugo bokutabo yete Dakitari Yani mosaja kwa mosaja Atiri kinuru Yaina wesi kuruwa Mono togoji Totete mono to singere dance Totenge Tonyegeria mmale Ekiye kwa bakebe ba Okanu Mweno minto Aloisi abuga Omwana opita taru Korwali nyangoge Mwana opita wano na wabibuga teritari viongozi Motiganya wacha bumba Makambo kebwate wano kebwate Igo Edansi mone ebete tense Isaiga yenone kia Samusomove KISII FM mwere ito Samusomove KISII FM mwere ito Samusomove Ogambisti walika noare Samusomove Ogambisti walika noare Samusomove Dagitari kere lyondi noare Samusomove Dagitari kere lyondi noare Samusomove Tomasi makomira mito noare Samusomove Tomasi makorio mosigari tata Samusomove Edevioli na bambito noare Samusomove Edevioli na bambito noare Samusomove Wesimiwa wali tumbata noare Samusomove Wesimiwa wali tumbata noare Samusomove Kennedy mabulio mugambi noare Samusomove Kennedy mabulio mugambi noare Samusomove Filipu mayani omosigari tata Samusomove Filipu mayani omosigari tata Samusomove Ilawesio igara kegati yeto Samusomove Ilawesio igara kegati yeto Samusomove Dagita tekisinya tete noare Samusomove Dagita
Osigari denisite no ale samusomole Tonyo sase bamito no ale samusomole Tonyo sase bamito no ale samusomole Osigari robati omwena no ale samusomole Osigari robati omwena no ale samusomole Enilio geto tiso no ale samusomole Enilio tiso no ale samusomole Kairasi mumanyi computer samusomole Kairasi mumanyi computer samusomole Kairasi kenyoru terekomu samusomole Kairasi kenyoru terekomu samusomole Kairasi chakobo mirambo samusomole Kairasi chakobo mirambo samusomole Abati ubae omusigari samusomole Abati ubae omusigari samusomole Batuliki nuru wa mitono ale samusomole Batuliki nuru wa mitono ale samusomole Wesimi wa nuru nyawanza no ale samusomole Wesimi wa nuru nyawanza no ale samusomole Wikirivu moviza winasi samusomole Wikirivu moviza winasi samusomole Enasi umwancho ere no ale samusomole Enasi umwancho ere no ale samusomole Serikali mati otata no ale samusomole Serikali mati otata no ale samusomole Wesimi wa ropa tuzale no ale samusomole Mwalimu kirimeti obiri data samusomole Mwalimu kirimeti obiri data samusomole Eneligita iba mitono ale samusomole Eneligita iba mitono ale samusomole Onadioge chera sita no ale samusomole Edina makambo mwana kukwega samusomole Edina makambo korwa kebirigo samusomole Masasiyo mosa korwa embassy samusomole Masasiyo mosa korwa embassy samusomole Salome ndege na yenigwete samusomole Caroline chengi korwa Texas samusomole Jespisi ndege korwa Ikonge samusomole Faitas ndege korwa Ikonge samusomole Naomi Getara korwa Kerumbe samusomole Naomi Getara korwa Kerumbe samusomole Isaka Sotomu korwa Ikonge samusomole Isaka Isotu korwa Ikonge samusomole Iladi mapenzi wa mitongoteba samusomole Iladi mapenzi wa mitongotera samusomole Okaduo baba era gukwana samusomole Makambo mitoni era goteba samusomole Baito samusomole Manye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chaisiko. tunakienda chia butukirense ya moya bono mambe chinsani chia Afrika ya mocha gomo ncho motegera ni kiero kiringa tuwaide Cameron gebere na ya mochoka koraga chinsa ibere chia bono mambia nebiro bono tuwe bangire bo ikera n'ubunege kosi cy'umurubiri mu mico limigo koletera aliyaire chinguru mona sama gazeti yeli tukoli alero nche no botambe ngoro kwa MC Dudus Chenkoro kolena moranchinga na kualikanidea sama gazeti yeli tukoli alero bote gazeti ya The Daily Nation kwa ndugu zetu Waislamu tunasema Staki kurisk. Habi Idul Adha. Idul Adha. Nilikuwa nataka kusema Eid Mubarak nikakumbuka si. By the way ni holiday. Yabete gazetted. Igonga bana mbali kwenda skuru na wabaleka. Na bantu mbali kwenda gashi. Lakini wadole mirimondo. Ni kama weekend ndogo. Sisi tuko kazi. Watu sasa sisi na madaktari tuko class moja. Na maafisa wa polisi. Kabisa. Vikosi vyote. Sisemi kitu kwa nembode gazeti ya Taifa Leo itariki rero 10 ya Mutinyi yo gatano na kabiro mwaka w'ikiri 2022 litukolia Jumatatu Many Crash Monday
Tukiridia men crash Monday nje mbwate gazeti ya The Daily Nation mwancho mwategala listari kiye 14 mo kada tutigalitie matuke 25 na 3 tokoroba chalio bonane ili tujue nani ataongoza nchi ya Kenya katika miaka 5 ijayo. Una hamu sana kujua nani ataongoza Kenya hii. Nina hamu sana. Zidi kusubiri subira ufuta heri. Anza tukeli ndarachi gotangasa mbata hivi na kioba cha olivole ikanda ndanda veke kura yani. Mimi ni mzalendo. Ni haki yako ya kidemokrasia. Ni haki yangu. Najua ya kikatiba pia. Headline asa gazeti ya The Daily Nation. Mangana iro batase gazeti ya The Daily Nation twamurikire twabire tukumurikira barai babere bali bakurwanirire kirego cy'uburai bwa Kenya burai bonene bwa Kenya uyu no musike William Ruto no musike Raila Odinga kurenderero egaze omuntu murikira ase gazeti ya The Daily Nation mono Professor George Wajackoyah kurwase kiama kia Roots Party. George Wajackoyah nkagerete for the last few months ogainiri popularity sana ime ya Kenya mpaka bona abantu batakire kumanya muntu kyoyo indombiro biko ma popularity yuko kwana ukomanyeka unabona nyasole imempa watu wanazungumza sana egene ya kabere no kwa ni sumo yechi ngiti kende ya kabere kutoa katiba kunyonga wahalifu acha kuruka vitu vingi bana kuna kuuza some parts of of the hyenas alright ndio imempa sifa sana Kenya kera bwatoke manifesto yaye na ende manifesto ya bwate bintu bine ko no gosenane yarenge chipeji bere chio komaite ekara bande babwate chi manifesto shire bitabu arositi bintu biri bikaba in 10 points form and I liked it hiyo ni inakuwa rahisi kuimplement kabisa. patrendo mwanchu mwategereri wese kwa somera astepeji ntangani ne ya kabere yona aramangana murekeiri gora ya Professor George Wajackoyah na ende kolengana neri chiko asengencho is a valid candidate asokorwandere kirego gya kyoborai bwa Kenya igaire security Professor George Wajackoyah sobogere Matungu county ya Kakamega ndio sasa pale nyumbani ngomolekera bale mnagendera takwagacha mbona agenda takwagacha ko yeroka a 3 bedroom state house yes abantu basobo bakoteba ne mudi erororo nabo baigwete no muntu yoborio bairo murai kwa sababu ya ile security ambayo iko pale nyumbani kwa sababu pale lazima palindwe hata kama akai pale lazima palindwe sasa ayina ngana reka tie mangana molekeire bamolekere ta masomo aye family yaye Wajackoyah is married anyo meto musongo bwata abana batatu yes kare some years back Wajackoyah gare 61 years ina rega tia mangana ari murekere gaiga sepeje ye ntangani ne ya kabere ya gatatu abata bagare 61 years anyo meto musongo da abana batatu miaka ya kare some years 2-3 years back iga kabekire suti na alikuwa menyo ndevu zake vizuri lakini saizi yake toko mororego toko mororabu ate ndevu nyingi refu abegete durag abegete jeans chire ragged chire na chire ne t-shirt ana ujana hivi ana kumaanisha chisera chia na basa akoneli kumbe ujana si moshi ukienda unaweza rudi ameurudisha je urudisha Wajackoyah Esomera robot kamili igoro ye historia yo muntu yo Wajackoyah actually kolengana na manangana tumikira se gazeti ya The Daily Nation igarukire a joker in the park tinkomanya yakobwata kana ne chisera chia ye maybe na chichiko raba Kenya bande barole na muntu yo ne joker sisemi kitu waza headline ya gazeti ya Taifa Leo wagombeaji viti 14,000 kujuta Agosti by the way aiga Kenya abantu bonsi balia babere cleared ne kyombe ya IEBC uchikoliye birogo au uchakerekero kyubo raibwense ya Kenya obo senator obo women rep obo bunge obo MCA nigo barabantu chilfu 15 nemo na merongo kianda na batano batatu lakini bono abantu wetana chilfu 14 wikaba chikuwa nyora sabe ekero chikura chiakirwe kiagera ekerogo kyubo president no muntu oyo mubweko gwige okoira mbane bakorwanerera ekerogo kyubo bunge igotobwate 290 constituencies abantu bakoboli there are more than 2098 ekerogo kyo obo women rep igo kere amabaga gale 47 abantu bakoboli bale 359 ekerogo kyubo senator abantu bakoboli bale 385 abantu batakeire 47 obo governor 47 batakeira bakoliya 267 obo MCA abakoliya igo bale 12,983 lakini abatakeire go so nabanteli abagambie elibwe ya mona chiminya na 50 so wengine lazima watu watajuta sana baada ya tarehe 9 bali barabwe wish them all the best ende no nyambali wako bolia tikatobatakera maya bonsi rende onoro botura sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time asepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo
nibwate oroboti gaiga buna abarwaniri batatu babuye birogo batapingiri buna bono omo women rep ase omo women rep yo mona aba MCA babere batangaza ko bwa batapingiri nekombegeria IEBC omo women rep akoro kwa Beatrice Kemei korwe county ya Kericho nabo igo ale kurwanira gwetere tikiti ya UDA na babera abo nkorwa Garissa na Baringo. Anyway, honoro boto rasepe cha kabiri gazeti ya Taifa Leo. Epeji akane gazeti ya The Daily Nation kiombe kia IBC kia bolirie chi ebyombe biria bigocha byasokia chi opinion polls na kolengana na research ya kolirwe nyarebe na ero tangaine maybe Ruto tangaine ne kerenge kigie chikura kwa maoni ye chikura tunaweza kura za maoni kerokende nyarebo tangaine nene nkuru bare mubarori ngotangaine ngokumubwatia IBC atebire media ngebwena ta koba free and fair asoko sokichi opinion polls echi no nyene byombe bibiko sokia I don't know gose barabu banyolira mangana na kerokende chi opinion polls echi nkoba chire altered gose chi aba doctored sengenjo bagota bantu igure mu konyi bumurai wenso gwa accuse Raila Odinga na bagocha bakana abantu abairinde batangaza na Raila lero koreteki nero tangaine. I've not heard Raila gago complain but rende me IBC atebire they should be free and fair so that yabantu mbacha IBC njatebeta so nko garu seti gwetera so muswado impeachment igoke kwa bere impeached there is no way urache ko be candidate na inde so for that so nkere gago tebana gotebya ba supporters baya na bagendera kolemererie kinange cyo kona cyo Friday sengenje kinange raseke gambero ijuma ya wiki ye ekine kinalikira cyo kona cyo so nkago teba he believes atakuwa kwa ballot bado at the same time Sakaja ilietari ya ndiare ngororo ase elisti ye candidates ojo Sakaja nabwa trendile ne kinana masakara ye kero kende tari valid but rende ilietari ya ndiare ngororo meaning you will be in the ballot. Mimi sisemi kitu asepeche gatata gazeti ya Taifa Leo oroboti ruwata bakurwa se nka ya Professor Wajackoyah kurwa se county ya Kakamega Matungu obole ndimbo tingirie nabamenyi benseme yumba bwato kosemelinga Wajackoyah nabachikobo murayi ugatano bwense ya Kenya at the same time futa pumzi kuanza kazi leo asebali banarite kunywa marua bamanya kogendi chiroli bono alcoblo yairanire goikoute epimenga marunga yunyweto gaikenya kokonyo kunyweta mange ole wako aina sepechi ya gatata gazeti ya Taifa Leo at the same time ase epechi ya kane gazeti ya Taifa Leo mbabwate oroboti gaiga n'abanyanyimbo bagenderete komurigia omuswati yomo oyo onyorete umwana bobisi na kumuruta ase enyomba ya Kebara chinsemo chiriya chiechiro ya Mururi gutoka imeye county ya Kirinyaga gukora korwa ase pechi ya kanelena oroboti ndole gaiga bono abaiboli na borokigwa bagenderete gwesiboroki nienda kabisa kero chiskuru chigo chikoigorwa asengencho yobugima gokonga sana wanafunga muda mchache tena wanafungua inahitajika ni fee na asengencho kalendari ya ilifinyo kwa sababu ya ile covid nkagerete from next year nkwire na bale back to the normal calendar ni kweli all in all kahindi muli na igweto gotebana nguchi bale comment fee asengencho bosibu akindire chibando cha kindire ligoli ndagerate ligotoka mafuta tayo so lakini waziri wechi semi Professor George Magoha era singirete gotebana ondeta iyo rach komenta ekerengo gie Professor Magoha atakuwa hapa KISII leo atakuwa hapa KISII leo sijui kama atazungumza vipi lakini ngoja tusubiri tuona sepechi ya gatano roboti ndoro rugukwa negoro yenchari iyo by the way nchara nigegenderete kubwata chiribu chiabantu gosaba ntabange wayenete kwa kunenchara nimuna se county ya Nyandarua nili ya Laikipia asengenjo kereka gotebekananga endagera nigo yakeire sana nabo igo ekiamakirie kia balimu bechi secondary kimaikaine na Kupet nigo kia bagekanire asebalia bakokoboko Raila Odinga uchikoliyo burayi bwense ya Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 kazi kubwa hiyo gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na limoli tukulia lero nkumulekera tore debate gusema ujiano ya county ya abantu bali bakurigiye kirego kibo governor bwa county ya Nairobi meaning Sakaja atakuwemo asebali bako chia ko pimana na kibago chia ko magendero kibara chikoleta se county ya Nairobi hivyo there will be a
gubernatorial debate litukulia rero mwancho motegereri na at the same time ekeomba kie keriga tendete chinyomba cy'uburari kia Media Council of Kenya giatabire buna chinkwane chinchi chiko ba chiko murekera magendero barachi gokoroka mangara siasa kuna kupingana na I'm better than this takaiyo but na beta kereko ba gikegera actually egende gieta kereko ba basically ninkyo go chigokorera abantu be county ya Nairobi what are you going to do ngiyeko gerota itegero kibo governor yes asenyo nje bako chaka gotabana nje ende ko ndo muya gukobua ngana na ichi campaign bakora iskali because that is what they do in case okwa no next karo nko wali bagana account you are nini mwancho motegereri keep it tuned ndo bwatie debate yo kolende na inda bwase page ya 5 na limo ye gazeti yo abanyanyimbo mbachiko kwanda go fresh training towards chiko kolio bachori karanja kibicho na tebete na babekire about 100,000 police officers specifically soko jikolenda polling stations Moisonde was it Moisonde yes somo police county police commander we county ya KISII Francis Cole inaira abanyanyimbo asege serokia gusi gokora masoesi nganga kibara chigokore miremeke robo choli bukale tarehe 9 hata watu wa media wanaenda mazoezi so ni hivyo abanyanyimbo mbachiko yalika ni page ya 5 na limoje gazeti 5 na kabere ya gazeti ya The Daily Nation musikira ile Odinga kagenda takotebana amangana yoko lenda chimashini gotorecha yeye anayapinga sana hata ba union chere ya moyo oko gere employment yaba ni issue in Kenya because employment ya nero tutagete chimashini echichiche kurusi guo abantu mbanyorega sibagokora banyora endagere yabe yakera lituke somere roboti uru sepeje ya 5 na kabere roboti uru abo igondora genda tukukwanira iguru ye crisis yenchara in fact ntu ateba na murakera no roge kwekene na Kenya lakini at this time twarale ne enchara yabe irege ku yabe shida nene sana ime ya Kenya sasa sijui serikali itasemaje ntwarora nende biche inere murekire gaiga Nairobi gali CBD gagarite neji town chinde au chia Kenya abantu mbagenda so kwandamana babogorete chisani ne chisuguli wanasema no food no election sisemi kitu tiganye gokerie ngende isiko ya Kenya ense ya Sri Lanka bono na nyuma yo gotwara mu chando monene n'abananchi bense yo gokorokobekana goika ase nyumba yo burayi ya State House yense ya Sri Lanka bono murayi wense ya Sri Lanka muroke Gotabaya Rajabaksa nigo hatebirenga nigara chigwetigemeremo unajua kuna mahali nafikia wananchi yani wamelose hope unajua hata wewe kwa bakari yani let come what may so ina happen abante chemerongevere no yomo barase tunagosiria magima base club ekemo imeyense ya South Africa asomo chiolio kwa Pretoria chirabati sa tontigareti gaiganka gareta sengenche birodu tubadeka angai actually jideka tubwata isato chioka lena Raila Odinga Ruth omosike William Ruto gagotebana amangana ya Raila Odinga kuna kwemurunga negoro ya IBC gatagete konyoria bacholimba okorekana na wanasema liwalo uchaguzi utafanyika epeje 11 esomera igoro ya omosike Uhuru Kenyatta kuire ngora sechi campaign cha Raila Odinga ndiye amemsupport lakini abantu mbakagertena nache kogenda segetigo campaign nere lakini ame oirire ngora unajua yeye ni rais alikuwa advised vizuri ni rais ilikuwa so, afanye campaign na yeye balia bako mo semi murawense ya Kenya mbagenda doka le mirimo yabo ikano ngina soma tukabwango yote warore bako tena chinse sana no deputy president kisiasa lakini lende ebinde tokaganga no mangana siasa ndo no maene bie like now the audio ya Liget ya William Ruto yes the president alikubali akasema ukinipiga hapa kibibilia ningekupa kwingine kokolera se gazeti ya The Daily Nation abage ni bedini ya Islamu ngo bakobolie murembe ime ya Kenya bosibo bachorio bonene bole bosio ekerero bago chikokora ogochengera litukoria Eid al-Adha litukoria gukora bingwanso wanachinja na kukula na kufurahia kama una ndugu rafiki Muislamu this is the time to be close na wao tuambie wana sheria zao sheria ipi na wapenda sana Waislamu si wanaita marafiki ninaona ndio lakini wana sheria zao wana sheria zao vizuri ni kama Wakatoliki ekero kuliri sakramenti ni kama Wakatoliki so ase epechi kumene kendeka tokondeka serogi chiko soli nabakosoli kera chiza chiairire etimu ya AFC Leopards mbabugete ege kombe kilikia nyagosira Elijah Lindonde agosoli tikwa sege serokelia Buhungu bakaibwa Nzoia chigolisa na Stars sisa no nabira se nchira yechi penalty
na bakabeka muhuko shilingi milioni ya mo hekeronzo ya sugar babege muhuko shilingi nusu milioni. At the same time Raheem Sterling mogosoli getabu timu ya Manchester City bono kolengana ne biorokererio nigara chigoso asegeserogia Stamford Bridge na kwa igosoli timu ya Chelsea ne nyuma ye timu yokobeka koboko wetane shilingi bilioni 5.2 yigo chikorokinga nabo baranyore chinguru cha Raheem Sterling yire emyaka 25 waja tuingie dondoo tafadhali kabisa. Leo tunadondoka moja kwa moja tunaingia Kamukunzi Masinga. Kamkunzi not Kamkunji. Kamkunzi iko wapi? Masinga iko kule Machakos. Actually Masinga is a constituency bono igera under omubungo kwa Joshua Mbithi. Oreke ama kia wiper. So timati sinaji konyora ikule kinanda. By the way yasingi njiviro waja tuingie kule Kamkunzi Masinga. Ai jamani. Ni vizuri kuheshimu ndoa. Mbuya gosikie nyangi. Mbuya gosikie nyangi lena. Mbuya gosikie nya. Mbuya gosikie nya igure. Mbuya gosikie nyangi. Imagine omongwana yomo omusache bwimeka yegatu onyorire omusubati baigwananire bachakire sabali yobwanchani banchanire na kuliera na chira ngamba chikonyomana banyomanire bamenyire amo asegeka omusubati oyo obeire mulito ekero omusubati yabeire mulito omanyire gwesoke maiso marore otebirenga nonya kinde mulito bulito bombuli bwa musachone obulito obo igobole obwo musani bwo musachone abanyore takare senyomo. Ndio ni kwa nini akaamua uchekonyoro bulito no musani bwo musachoe na tali musachoe? Kwa sababu musacho nena bwa chingu. Mbona uko na ushahidi? Najua nasiki unaona ngendo nanitu kwa mtu akorde dondo ketega iga ngo musani bwo musani agatoka bwo musani wae you see now lakini jetima sometimes singange goja kiabekebe but umuchando buno yonki ogochoreta lakini akonyora umuntu muswati abwata abana saba saba babere na bo muzacho yani akonyora ko suno yo mukare bona akonyora yo nda akonyora te kurwa sigete oyo nda nya te kurwa sigete bona abana win fight mba kuigwana no kuigwana no hawajui ya no si ati hawajui du si ati hawajui bana mbali kuigwana wanyinga taliamu egera blood is not the same bona yo kumukwana abana bamomba nako ngoja ungakiona wewe go dismissing the king. I'm not dismissing That's a serious thing. It is serious and I'm not dismissing it. So what I mean yangalinga ki abana kero okonyora abana kuruase ao maite ba domo kunero maite nga isa abana ningo. Lakini you can imagine yani ngakire bo bangana aye konyomwa omaye ko chaka koleta abana kuruanda onsi and yet umusaje unabwa chinguru cyo konyora abana. Lakini mimi ninasema jambo la busara ambalo alifanya na akolete mistake. It is ikinekebeka neno maite konyora ekebeka nene yes konyoro na somo kungu konyoro mwana isiko yenywomo yes abana ikento kirito koroka bonding du abo mwana kera nyoriru ngo bondi ale na ise o bondi na ngina ona inakuwa ni ngumu huyu mtoto kuja kubond kwa buga ninki. Sasa si ndio hiyo hasa mwana karago kina bonding inakataa jo sababu damu si moja na ndago jo takanyore mekano kete yogo kumianga you know ayaiga isonkorwa bakungu tigabesike osikenyom sikenyom lene nyoma tigesku ngigende kiyako gajiga no kyangirire bwesa nekyo nagechi sana nyore gazeti yao ya Taifa Leo we manyia yo mwana manga sinjira wika na arosire sana yasomera manga se gazeti ya The Daily Nation de kanale ya mwegoro chinsa ibere cyabona mambia chinsa cya Afrika ya mochega saruge cyosoli n'abagosolia ngoja kira sege kege kirebosyo lakini abo tubwate se mitandao yonsi ya social media KISII FM 94.1 NSML ya Facebook @KISII FM NSML ya Twitter @KISII_FM NSML ya Instagram na boy NSML ya YouTube tubwate KISII FM 94.1 elinde bwe manya ya mona yanda manga sinchira ere yobo ikerano na kero kwa ligeri na boko like washa na boy wa subscribe
na riogoja kwamanya ebintu binga kibigendererete boikerano sicheze mbali magazeti aserituko ria rero ayo narairo borito asa magazeti aserituko ria rero ayo narairo borito asa magazeti aserituko ria rero ayo narairo borito Ready to ya KISII FM. Omwana mama. Sibinyarika. Edansi bono nige bwata tenzenzenze. Bokan. Makambo mwana bomwe. Wata bate sole ibate sole. KISII FM 94.1 Radio Yomogusi Inche mukandu tigantere Radio Yaito KISII FM Inche mukandu tigantere Radio Yaito KISII FM Watabaraya baitabaya Bagokorega simoiwebuya Watabaraya baitabaya Bagokorega simoiwebuya Oyo teregita temba Imbuya segasi ya engia Oyo teregita temba Imbuya segasi ya engia Otebereya barayi baito Bakorega si ya wanomukia Otebereya barayi Bakorega si ya wanomukia Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samiebuya Amyoro ne musi duduzi Momichori meto samiebuya Mochikoro Miruka Stacy hashtag kama kawaida ikiwa ni mama yao Shelly kadotka dimple omwanache dimple Asa wasemia boyege tija Ega simo wate nengia Oba semia mo wate nobuya Emusi mazai Como gepidi ekia Emusi mazai Como gepidi ekia Mekenye mwana bubara Itere kogo tere kabuya Mekenye mwana bubara Itere kogo tere kabuya Onyerera na boronge